Rajana Prasna ai nadu bakan National Green Tribunal adap man khang ya kajing salan ya udoyong hapo kajala nei kada hu mata dang don pat kajing penlang de gibri ki bamtip ya udoyong hakasnang mau yong rem magde kajing le de gibri na kalyang ka sarkar na kalyang ka darbasnang mau yong rem menta kasngi ka khasau tarik unai luar arajar pulai kile binya kendu ya kadapti commissioner jaga Iskasel district kong aram kurba man pesngau ya kajing don te udoyong hakate kasnang kulong kajing wit ikipat ba bar kamburu ikenu ya nyuyeng hai bukan bikin otak khobor na kalyang ki katun got kini lam jaka snong ne to basnang mauyong kilong ba kajing berat ni bu yo te uduyong hakate ke jaka kalawan ra kajing du nong ya ka memariang kabadon hakate ke jaka kilong ru bahaga barung hakate ke jaka kadon ka umbam umdi ba penekam de ki bri jaka snong bakani kalawan ra kajing ma ikipat ba penekam bi kate ka na kalyang ka si kala keluar bahapo sitio kan ai pan pun khuino yo te uduyong na kate ke jaka mana kalyang ka dar basnong remru kilong ba ke sepek hakate ke sitio pada kalian jika buat sokar kim lah bedi ai. Nak kalian jaga senang kalau buat khasan sengi pada dak kim ni ai buat khasan sengi kisah siam lagi pat kilat kelenti. Si akan step niyo ya ka jubak basutunan ba next step si sistem mentala san rusnem ngilayai. Ila komplain pang ni gejeng phap gejeng dom yung ni doyong hang ti pumuyong rem. Nrei kasulong na ai. Nah, yang ini step niyo ekspor basutunan ba sa float na ikitandas hapo sitayo tingay scam pat na kaliyang jong ka berbas ng muyong ramhi ka ipor khasan singi nrei ngi aso menta ba na kaliyang jong EDC ilaong ba hapo sitayo kinsa float na ikitandas nagbenta jong thiu duyong ba jom hang ti muyong rem de na kaliyang jong nginya up kalau kata invite lagi lah ni am apa cerita yo di kai senjam nak kalian juga dor bersnong invite hadin kata ka khasan sipat ke bangi la ipor ya ka sarkar bakal lei ai kalau kini kejengit jong duyong kalong ba buon ki benta namar sathi serum harum jong tu bagidom itu duyong kadan ka umba bumbi kidon pung dok ha dan pentor ba ki jaka sajan ti kalong ka bakta sibon ya nomor hapor bas juruslap itu duyong baro ira lu jaka ka ba ki penangkam samtam ya ka ba membi kalong asid lut ya baro Dewan sopat baka adi ga dikin sting no ga district administration baka tas na mo kamle e da manta ka sale kata kan nakapot po hin kaniyang jong kadobas nong iklem song klikti nilai kesat kerbala hi nang menta banweng nomor kalakta pala ikinong songsnong iba penengkam ik umba umdi nrei na kaliang sarkar kamsim na simkhia hadu kaning sta ba menta ngiwal nang kendu biang bat kai ga sinjam ke pangila airport khasan singi na kaliang dorbas dong nyisa sim na kawai galat pa ya ba menta te kalong ba duyong badan ang ti di tong blak ba susis lagi pulit limba ka district administration kalau masuk sih kalau pada ujak duyong udap yang duyong untuk cakap. Jadi kini kesenjam kapal mentah kapal ngikin dulu ya ke district administration dengan EDC kalau pada once and for all dia berpikir kau sendan. Jadi kalau menjasyu mendesu berbantai hadin kini mendesu berbantai lalu kini di kelas kepa nilai itu ke memorandum ini bah apa kekasan sini dia berweng hisendan itu duyong. Hari ini kata ngisi perhat ke dormach nong kata sim senjam kayak gimana ada kesan sini. Di negara yang DC tu ila ipor biang ba kin auction ya ka kin fruit ikat tanda. Bakin auction yo tu doyong berawai kin sedang mentak sini. Di sitiau nam mentak nado mentak sini yang saya up yang kata sini. Di tahi ala pun kemaru nadu men alas dem nyo running nyo pras ne mentak sedem ka di ba sedem mo pra ila tang mate. Mau pi nakapor kita. Ubiong uja uwan daula mon banja ulah sujahi ulai kumlo wan kumlo runtip de nang mon bundap udap de mon uja punta dia kam ka ba citeng miet ka kam ka ba citeng senyam tip ka sinong runtip untip Jimdan tu doyong ke ba permit sai ka sinong ka taw ni bat ya on ru manta na kalian ka district administration kandang pek ikui pat jaka ban pendong jaka te ni doyong biyo kulit ban ken malah makalong menta kan jengkem de kulit
Yo tiap doyong nak kali ke bakit ili kali ni ke bakit tak tinggal. Mulai ke wan teh angti. Te permit pada adon square park parti wan load itu doyong bakit cewek park jaga. Te jaga kalau ka Jaga tenyut. tenyut kata jaga dumping ground ni keba nang mi nang duna. Jadi si mintai dah ong, minta include extender, in pai kibre ban assess kan no metric ton doyong dan nanti, but lor ta jeng don doyong kindi in onction. Di keba ai ka jeng yu kalong minta ba nakalia district administration kan pechu ba num don chu mono bondom kanam kinak bandi yu tu doyong kan udon minta. Di kawai kejeng jong ngi ke senang bengidon doyong bakit ting kalong kalau penjot penjulor kibun dibentar je kemariang je kamu yang orang basnong umba mundi tak nukong kejaga rep cekariang kejaga sejan kilong kemi imjan nak bela sejan but bakam tang ya kalau bekidon kini ki family ki badon kipung dokha dia bakatut kini doyong pung dokha nyap dan ni kinlong ritat kinum he nama baik kedai sarang kedai asit te kata ka ni pergi ni impress EDC mene ni kran te I langsung tu ba lek loy ni kaka tengi kermen ni ba inya cikmat ba kan dikejing kula ding kan urlong San bagi Malay pun so ni habi so tu district administration kadam mak jong jing ang ne kidon bontli ki department ki connect ki ba long interrelated kulit tu kam ki wan the angti ke jaga kedai ke jong transport department makar hapikil ke jong property jong ka kita sakit pilu di ba maintain ke highway ketur so kita kilong interconnected bontli ke department ke DC ke haben coordinate kita ka kontak ke kita ngade juga ban ni keren ni kita kam dei ka kam ke pingla beleng lo siklimat ndai kilong ada deal ki ya tengko ke department ngatrai kan ni keren ke DC mata kalong ba ila depen dej ke department bila pois karai bandino ini bagian hapo stayo tengi kimilti ba didon ni jikmen kena sistem ke terti kan ai kata assurance ni hapat kita dia ke jing bami tangin semia pej di jing begimla bandat bandai kat bini kwa mi bandeng kir kita nak jing bani tekuk ke department ya coordinate ka action ke department ke dia kata yang asgau ba kalau dia ke ba ka sunong ka suhun ba isil ai ka assurance ban kimilti gan ulong kublai sibot na sai ka to